Kwaso. Me say Kwaso. I'm saying Kwaso. Kwaso is Kwaso. I didn't do baha. I'm a far from. No. Obama na no go from that ya go so to some I ask me for my did. No man was saying na do be pie ha. Nana. Did come what na see? DL News. Yamamo akwaba afe kasebono enchiremu enie. Yasha kasebono sani yasha ase. Edi afiri Ghana mampeni na adodankwa Akufo-Addo. We die manukwa kwatwea Ghana mampeni John Dramani Mahama. Na dankwa Akufo-Addo die wayo mampeni da pam. Na yesi amikese no yada yete hwanu ma na ehun se nkrata bi. Edi ahim awa be fonten no so. Krata ne di ahim se yakwahwe mu a chese ne nyansem kuma wo. Ghana mampeni John Dramani Mahama akofa nkata bonten echiremusem wagina omangana amamra no so eye article 78 ewo eye omangana 1992 eye amamra nim echiremusem wa pa nipa makom yensa de odika ye honorable Dr. Kessel Atoba Forsen ono wabone din so ngonkwa omangana yesikasem eso ono ayo penimpa ono ye masebedwane ogina mum edema adesha mo adwuma ko enyan esam ono ena da wono mano Office Honorable John Abdullah Jinapo ono so okwakohwe o my Ghana energy sector no so se ya hon ndian sensem electricity ba kwasa ni nyinada abekwa kwada eye John Abdullah Ebujinapo na kwakwada anom Office Honorable Dominic eye Akutenga ayenim ono so kwakwada o my Ghana eye Attorney General kwakwada na to tone manema etimi akonkan yepam nemo mkata ni chiremi se we die wabo onu mudin makopia masibedwafo atenase na veti committee na hwehwe mo nkratem so mo safatade aja de mo akwanya makokosom sentence anso na mo nsafata anso ani nyinada aban ebesi hu eginaye nse se we ni babo tepe na Ghana mampanin eye John Dramani Mahama akase chirim se obehu apana manfo peje mo CV se begu na kaje se mi padwuma ye ti mampanin bo medin na menso mo kwaja adwuma nka cabinet members ne ho wakase chirim se owakwanya so bapaw asofo makoma eye diosia 60 pe ni senti Ghana fo amodi America edi mu CVs ni mu document betre ni mu nya abotre free sem ni be makoma 60 aduasa no obo modi wie pe oni obiara wie emna Ghana mampani ekasa ni sani mu nkiremu no enie. Now the difficult part, I cannot do this work alone, and so I have to select some people to join me to be able to deliver the research that DLFM 106.9. At the time, Ghanaians expected a reduction in the size of government, and so you won't want to be in my shoes when you promise to appoint only 60 ministers, and you have thousands of people sending their CVs. Definitely some people will be disappointed, but it's not only by playing the role at that level that you can contribute to the success of government. There are many other things that we can all do. And I always say that the success of this administration will guarantee us, another term, maybe under some other leader. But we need to get this right so that Ghanaians will repose the confidence in us and give us another opportunity to continue. So all of us must put our shoulders to the wheel and work as hard as we can in order to achieve this. Eni awoti ye eye Ghana mampeni John Dramani Mahama ana ochemzo behia nipa aboa man botaye ne susuye so mampeni no na gina sie atumi abam ne sento awo ne homoden atumi ahyase epa wade so betumi akobɔ na akoya asrafo aboa manema atumi akonkan ede ama na mamwunum owie yepe ene dem ko amase badwam wono mba no dinin Alexander eye Kwame na Evanyo Marken ono na ye afutufo amase badwanin ohotira kese amase badwan no kirem so wasamka ene ebisa ne sesi ni asembe na da ho kan meyentie ana okirem se ene won pa se Ghana mampanin John Dramani Mahama ahya ase pa na asafo no wodi obunu tot se bi obi akopiemu ewense dwase na wodi mamensa aka na menka hwe tot sa okirem se dabi wo kirem se wodi 24 hour economy na wodi ban ni senti wo behia dom de aboadwuma na bo mo di ntem wo miensa bi din pe na wasa akwatena sa akwadwene ho sa na wasa akobo bidin okirem se dabi sa tot appointee ni de nyamyanim ne kurani entwa ye kura de sumu kirem no enie. When the names were read out by Mr. Speaker,
He read out only 3 names: the finance minister designate, the energy minister designate, and the attorney general and minister of justice designate. Mr. Speaker, this thoughts appointment is unacceptable. Mr. Speaker, this is a government that promised a 24-hour economy in opposition. They told us that they were ready for government. Mr. Speaker, Honorable Minority Leader. Mr. Speaker, indulge me. Honorable Minority Leader. Yes, indulge me. Honorable Minority Leader. Is that how you are starting it? Please. Let me finish. Honorable Minority Leader. Yes. I'm just indulging you because you are the leader. This is a time slotted for correction of vote and proceedings. Yeah, with your leave. I took your leave. Honorable Haruna Idrisu used to slot this in. I'm doing that. Mr. Speaker, this government, I'm talking for you, please, it's for you. Mr. Speaker, this government promised a 24-hour economy. Mr. Speaker, we expect them to be ready from day one. Mr. Speaker, you cannot start energy, finance, attorney general. Where are the rest of the ministers? You must be ready. We want to hear Amo Kofi Bua. We want to hear Agric. We want to hear Agric ministry. Honorable Erikopoku. Honorable Leader. Honorable Erikopoku. Honorable Minority Leader. We want to hear Agric ministry. We want to hear roads and highways. Honorable Minority Leader. We want to hear lands and natural resources. Honorable Minority Leader. Education. Mr. Speaker, I recognize the Deputy Leader on his speech. Deputy Leader, are you on point of order? Ne kura mo no ana Alexander afenyo Markin. Osa kire mu sem. Ade aba kumpo enne ama ne ho abo no kese pa ne sei. Eba ne senti ena Ghana man penin. John Dramani Mahama. Wa hyase appointment power so afo a. What me governance em twerefo ena makodi hu kita ho de ato abonten dada e wo mla mahye badwafo mpo. Omunya nti bi nti da ben na ena o manga na esi mu sei. Enkoman penin pa na so afo a. Only kan fan kopio mahye badwam. No bedi kan de ato nsentwerefo anim. O kire mu sei sana moto so Ghana man penin John Dramani Mahama tu ye no so. Entwe ye kura eno so mu kire mu no. Enie. In the 8th Parliament, under President Akufo-Addo, Right Honorable Speaker made an observation, very profound, that matters he, Right Honorable Speaker, observed that communications to the House must first be known to the House before it gets into the media. This House should not be a secondary recipient of that which is its bona fide. I do not appreciate the fact that a statement will be issued when Parliament has not already received the communication. Parliament should be the first to receive the communication before it gets out into the media. And that was the position taken by Right Honorable Speaker. So I would want to draw attention of the executive to this matter, especially when the acting spokesperson of the executive is one of our own, my own respected colleague, Sofozuko Agyei, very, very resilient guy. He doesn't fall easily. He knows his stuff and he knows what he's about when he's doing his politics. I respect. Ani a woti ye kopie ma sebedwa no ene yedom kuma no ba no dini ne den edi Alexander Kwame na afenyo Markin ene wo kirem sem ene won ye pass John Dramani Mahama apaw na soafo nanso nsemtwerefo so atentem wo mra ma sebedwafo no pu wono maso enya ente ye oba ne saade a ha adwen ye panti wono no onte asekra mu kirem ene yede asomwen yentu akase bono so ane yefo kopie mu ewo eye ahafomaten na kopie mu am Ghana Police Service for any kata bonten echirim ze sie kese de adwobro atimi aba eye ntotro so ewo afo eye matenim ni nyada ene se mentimi hwase bi atimi man homene so ewo eye ni Mount mining site ho no man kwaye nsempia na nipa bi ekwakwawia efuma gudia anase ne gold ho no ma eye endra wukwadai anadwo na asem we esiye na ye ope pombo so menda dato so nwotwe emfimpim mienu nye denu enumum na Ghana Police Service enkrata no echirim sem emla saban ba ne sa pere mbo moden epa posifo mo monan eba moto eba moden akoye ntentem etumi kwachi sa nipa akura wonom sabi etu sa no mponin na mu kirem sem emla mbo moden eto hye sa nipa bonfo a wonom egwakobo sa krono no so no enam so emanipa maako miensa de kana na wonom etumi efamu ehwere wonom enkwam ahofra maako enan so omuso prapra omapra nom emu edinye pam na monkrata no esanse kirem sem Inspector General of Police, Police Sign Dr. Jaja Kufu Dampadem, Atutata Fum, Etimi Afra Regional Police Team no, Abon Homaden, Etimi, any Adesha,
wonom ewa ahafomatanim emebunu enim perform ka bi wo nyada atumi atena se ayen hyepa me se me kese de adehya mo wontoto so wa ahafomatanim de asomdwe atumi adehene ewo kurodua no emum enkata no esa kirem sem omaden ahyase apaw eye special investigation team am omafiri akra ha no me se ede wonum ani ede akiremu ewa hafo ntoto so ekwakoye hwehwemu ede fa basabasa ya esiye ewo mra menteme ho ase ema no home so ewo ya nimont site ho no mo no ehum enkrata no esan ekase chirimsem sesi ekase de hwehwemu agana police service fo no aye edefa nipa wonum ewo no ho echirimsem wonum eye nianum muslimi fo nsi omuntumi ensa omokete ne sente omugusu yanhyehye yankopon ya adoma ene de yata wombetumi agyai ede amu no ade mama mmode akopa wonum krabia se betumi abono mo so hyehye no ene metumi akonkan yipa etimi ede ama wonum na Ghana Police Service enkrata no esan ebo amane sem omode adesre de to Ghana fo nyina nim titiriw ni adehye a mo ntoto so ahafo matanim sem monkoma koma enfantum yem efisem gusu gina mo na so mbo adwuma de se wetumi aboa na ho ba mo nsem ene asomdwe etima de hene wa ahafo matanim ene ntoto so ne potem nyina weni nkrata hodo a efri Ghana Police Service akache ba na kratai openipa ne nsa ehye asem eye Grace ansa akrofio no Assistant Commissioner of Police Director Public Affairs ono na nsa ehye ase yento akasebo no eso yeto akasebo ne so na dom kuma omo mrahye fie e de ato mampani John Dramani Mahama anim se onhwe no nsi eye ohawa NDC mabunu no abomode ase omo man aba oman ni musani a omo sese oman na japade a chese enso ni kraye na wa de nti na ye NDC mabunu no bebomode a apamo eye public officers e de free bia ya e wo se omo wo na wo ye sade we ya ede na kire se opese oman no enko nanim eye oman no ejapade ana wo se no nti eye ebra na omo ne eye nsentwofo ekasa o mahye fie na deputy minority leader ya Patricia Agyei kire se eye evidence so e wo se aboa ma omo di twitwa omo ho na nya ade a omo wo sa evidence no na even perpetrators a omo no kra kire se ya de omo bo omo mwade se ombe bo oman na ejapade ho ban no enya ade so omo so wo concrete evidence bi kire se nsema omo ka no eye no kra into mampani John Dramani Mahama emomode anoma emra no enya adwuma se na ebe ya temamufo no ebe jai san ne mabone a omo ye no. This slogan suggests a broader and deep public agenda aimed at reshaping the country's institutions through illegitimate means. These acts of terror and violence, as shocking as they are, cannot be viewed in isolation. They are deeply connected to the actions or lack thereof of President himself. Even before President John Dramani Mahama officially took the oath of office, he set a dangerous tone for governance by establishing the so-called operating cover or Lumba committee. Enya wuti ye deputy minority leader Patricia Agyei ana ochese omampani John Dramani Mahama emomode anoma emrani nya adwuma se na be ya NDC mabunu no ebeja ne mabone a omoye ewo omanyimu na chese ye institutions no egusu kwaso on omugusu ye ena yeje o na yeje enya semkuma o ena nye honkra na omoje ye nto asom na yeto akasebo no so endrada ebeto de ye kasebo pono so ekirem sem emebuna a omoye ndi se manyuko no ema eba omaden ebowura mu ewotama ene npotam omokọ emonanse ye nyina ne se omatena ase adwene ho ahunu sem abane yeto awie ye pegya omampani to e de se ba enwa so ne senti Oma no ababeye endi samanyuku no edia enti omuntumi ntenase ewo na mato abawie na omuma mpeni aba na MPP amanyuku no enipa odomba moden eba wo dem din so monkonkɔ so man Ghana ewa ba nwuma mu no moda so de moto esin konwa so dendenden dia na motwan moje dian yato abawie aban mu yedi nkwanem oma na beye endi samanyuku ne dia usi wa agye ni sente omu kirem sene mumpo yebapa mu nyina da e de afri government institutions ne nyina na ba Facebook no so a DLFM 106.9 the video nso bi agwa ba banya bim na wahwe ediamayem emebo ni kirem so muntumi ntenase enya hwe han saa emama ya to aba wie no ma banya ba no mbetumi akwatena akonwa so saa de enya de ombepene ene anase chane ndo mo hyase edifritama aya development aya company limited FM ko piem vaku cocoa board NF ni aya tama oya refinery ho nyinam ko buo ho no ma na nya asem kuma kram na de hye ni nyina kirem se de omaka na omaka oma na omato aba eye ndisi amanyuko na ese modin konim oma ban na aba entu nim se oya aban a etwa mi ene bo modin pawo ede ukosi adwuma bia no a soro firi ho na kofie fi se omo so
ba ba bo adwuma no so ba benya sika ne bi no matumi adi omo ekire mu sem sana moto wetumi aboa MNC mebu na matena fie saa afenhia ba ya nwotwe ekoma de omo nso omatumi anya aduane na mo so atimi atim na leader oda mebu na no a one nsamtwerefo kasa yen ne den ede eye botros adi o kirem sem sana moto na mutu no omo fancy tema wombe chi ne Ghana fra na nyina na nipa biara wote aban adwuma no a enye John Dramani Mahama Ghana man penin ne pa wone de wompo adwuma no wombeje ede afri wisem oji emre ene DLFM centre to train komo tino ya by ma oil refinery na ye shall say efi TDC ye wie na eko gapoa ena ya ba ena ene sisia na ye wo refinery center ye wie fiti ha ye ko different places. What it is that there has been change of government. Aban for then Abba, and we are saying that once new law, once Jomama Bano, the person what Jomama succeeding because the task ahead is so huge. Say I'm Guana, a lot of these people in the institutions almost sabotage that by now. It's I didn't say all the CEOs across the HRs. Now I'm employ MPP for no pamo yenkofuno. Yababa pamo munina, na yenkofuna then Abba back. Because for the back now, na yenkofuna, now ya pamo 8 years no. Almost some of them. If MPP people don't stop what they are doing, we will also continue. So yaba enya boni peaceful enya demonstration we just come and then let's and then lock the heads of the institution and then the HR debate some departmental heads no ya lock omo nim say omo MPP fu no obi dey say Yakubu o TDC ya say no there mom because of finance director but any no no and here the CEO the MD and the HR manager and all those people no any other appointees here no ya person mu nyina omo den omo ko ye mpe ko bia ye person omo resigning because omo ni MPP fu and e ba omo MPP fu ko no ye person mu di omuchi omo ye den omo ko and yes next time ye be ba ha no enya asem kan yes say MD no any HR no any all the political heads here we are sounding a warning to them that ani a wote ye ono na ndrada oda NDC mebuna no kopie mu otamane mpotem ekwajeje offices ni nyina de boss so ne din di botros adi ena oje mani yensem training nana Alex nana oche twetwen komonan eno achi no ena ema ni bia omoso bo moden eka NDC amanyoko no omkopie mu ni bi nso eje mra ni DLFM kase bo twetwen komo yetimi eyeduma because mama ni yenim se obetima aye intina yeku yanda kwa ya swakia baby say yefa e ba do mama be wini let's wait ya fire baby yesa yebo baby yesa yekonya yakoye yetie nu fifipa ite pese do mama wa be mama da because some plan no say omo eyeduma intuna yaba buano no eyeduma pa no na tama wa sa se no eduma wa you to know more. My Kwadwo, my Kwadwo Sammy Adwoa no. Oma obia edwuma wa ase. Tie na be pant ye ba ase. Ene nyume ene hwaye. Tie su ensa. Adu tie ya ba ha ne se. Ye NDC fo ye nipa ye pasundwe. Nti ye pasundwe no. Ye atamusi wini ye no. Na also obia nye edwuma. Na obia ne ho ntono because o ya sundwe hene. Na obia ye edwuma. NDC fo na kasa po ye nye edwuma ya NDP fo na ye edwuma. Yanka because asunje yene akasa 16 baye no meme bra o ye dwuma okita abanka ya che de bo na sum ene ye je ne ka ne fini nsem it is bay wa unim se wo baby meme ye dwuma mimba ye dwuma o se me be take position ti ye take position pato mi ezongo kokos magajia me pato mi kunu ne dwuma asen inte me pato me pese mi kunu onye dwuma oye de ega makoma so na me bra so onye dwuma o de fie inte me sra do mama say me sra no wabane oyiwa ochiame enim asemka wase na wasuma eni semanyoko ne mane bi ena mo kire me so maban na abane senti omuntumi ntenase MPP ba na mo pam mo ade hye enti o maban abanso o mo so be pepepe na ateka atipe na ba na asomdwe etimi abam eno akina di ye kase bom eni Greater Accra Regional Chairman edima NDC de din Emmanuel eye ni Ashimo twetwen komande ye business opening de akwaso ni o na de na wakava na ochire mse de mo de mo keka kan de ndo hu ni sem bibire ho amunya ni se mebunu ne ma o mo so kura mo yi mo ni se ni se mebunu ma na mo sra mo se mo moden no mfa o mani mfa ni akire nipa bia da auto office bia na o ye ne ma bia mfa no
omebana mane no no ka ba kwatwe no de nafiri wona bo mane ma etumi akonkan. Because as currently I'm at the airport to welcome some NDC faithfuls. So they are not here, but the allegation was made that they were at Tema Harbour and some government establishment and some warehouse. That was the allegation that was made. Let me use this opportunity to encourage members of our party in this region to be vigilant, rather to make sure that they will report such unlawful activities to me as a regional chairman or to the appropriate authorities, as the regional police commander, for them to take a lawful action. Either for us, rather to go there and to be accused that things that we were complaining of is what we've come to massively engage in. So it is an allegation. But today I've had a meeting with the regional commander and his team, and we've all agreed that they are now going to make sure they protect these state establishments and institutions. So I can promise you that within 24 hours, everything will become a law and order will prevail within the region. Eni a wotewe wuramu ewa krabo premante mo no ena ye chairman ano titira nin edema NDC amanyuko ne den ede Emmanuel ni ahimo no kire mi se yanka yakoma tuem every same enche bia asumje bepa ebetumi adi hene ewa man Ghana mum ne kura mo na Ghana man panin John Dramani Mahama so akasa ekire mi se dabi sana motuo na NDC mebunu ni bituo no enya de pa every same Ghana fo nyina krosina nim koto aba esiginaye ede tumi ne de amano so mebu oman ni senti opese Ghana nyina ye nke bomba ko no do na asumje tumi banti onum de enti a wo ye NDC bebunu obesore afan grante menti ase ne yeje man yo yeje o kirem se dabi sana motuo na mebunu bituo no enya de penti o motwe o ho fanfunu fi se ba ne sa entumi mo ma Ghana o ma no entumi nya NDC amanyoko no mu gidi eni so mu kirem no enie. But we need to get this right so that Ghanaians will repose the confidence in us and give us another opportunity to continue. So all of us must put our shoulders to the wheel and work as hard as we can in order to achieve this. Ghanaians have taken us at our word that we're going to do things differently. Ghanaians punished the MPP for arrogance, for incompetence, and just for not listening to what their cries and challenges were. And so as I said in the campaign, there's no use fighting for political power if we're coming to repeat the same mistakes that the MPP did. And so that's why I'm a bit concerned about some of the things that are happening. I know that in 2017, that is what the MPP did. After we lost that election, as soon as we handed over, they started to attack government offices, take over tolling booths, take over public toilets, attack DLFM 106.9, stop people on the street and take cars from them. We must not do the same thing. Let us show Ghana that we're different. Let us show Ghana that we're different. I know that a lot of our youth sacrificed and went to great lengths to make the party win. But I know that our regional and constituency executives know who helped to achieve those things. What we are doing is compiling a list of such people and what possibilities there are so that we can engage their youth. Eni a wote ye Ghana man peni John Dramani Mahama ene wotem se ndisi mebunu ne de monhwa mu ye firi se ahomaso a aboa wo so no ema ne homene so a wantie Ghana fo asem ne yapam na kwatena kwa ye mu nse mahwe ne yie na mupagya mahunu so ye bisa mohwe ne ye firi se abato de mfinhye nan pe ene eba mahwe ne yie a na ageta e de mamo emu nkyeremu ene ye de asommu yi yento akasebo no eso ye to akasebo ne so dia na hwehwemu afiri ye num bio ho abetodwa echiremu se oba ye African countries ni ma Enquires eye kura to so numa che se omodan han ne bo ye din ye papa omo rent index eye 12.0 omo rank na che se ye 230 e wo wiase afa na enia a wa che se esa edan buo nti no bebre na sikasem abafem esa se boso me beso no obenya ni sika na che se oli atwatwa ye edan ho niam saa kakra beka no ensu aduane eno so so a nkwala asukun sam so anya ade a etimi so na ba na yare sa ne na yare hwemu kra de a chese enya de mpo onya sika no de hwe ne ho ni titiriw ane ye lorry fare no na chese ba bia be kọ won kra hanum bia wasa wo faka a lorry fare bua ye de den de no nam suntin bebre na bisa se adenti ne eti krom na mo mayent na ye dem ne enya adwuma ye fa ye mobile phone na asa computer enfa enya adwuma wo ye dem san se lorry fare bua aye din ye papa
Intushemu ne so chese eye Lagos krono ana eye kura chese ne eye rent no ne bua din ye papa din kan ewo African countries or rent index near 24.3 I no rank 122 ewo wiasa fane na the atosumienu eye Cape Town enu ye 18.0 the atosumiensa eye Addis Ababa enu ye 17.8 ana the atosumiensa eye Salama enu ye 14.4 into chirasa wo basa African countries we ya de omo dan bo din ye pa no enam so into no musika sem aba fam ye pa into hwehwemu a numbio de abetu dwa no enu nie na chirasa enkrabompo ne mantem ha no no ebimam ha se nyina yeto num dan no ne bo ye den pa sa ena alata Nigeria fonso edikan enya nwanwa so hu se sie wa be hye Ghana ha keke ukọ se ken ne mpotem nyina oma je Ghana aboso oma se kontromfi no ohu oma se aboa kontromfi wo mbetua to nti omadwane afiri mu kuro so akoda nwuram aha sa anti kontromfi se ohu ono wontena fio otena fio betua to so oni nipa yepe ene wa hyeda akotena bush aha anti Nigeria fo no da ne boa ye dinto obetena Ghana ye da se pam na yanto akase abo no so em na yafu yani fanchire mu ewa Kaswa Divisional Police Command sesi ameka sai wanum ensa aka owura bia wadi mfinhia no eduasam yenum ne den ede Eric eye adakanu owura yi ni nyina ne sai ukopiemu ewa ye Bodwaso District Police Command na omachenum ene ye business na eye Bodwaso Police Command ede na asim wanum jem so opinion ne didi Eric ne bone wadi ni sem ono ankasa na yere ne den ede Aisha eye mumunim wabon homaden aka je ne wife sem oba ho nya fedodo na matena se adwene hu ni se nansen me kwakwan so me hunu nyama me hu se me kwa no obi afa so obi afa kwan no so because kwan no obi fa so awu na so atumi say yes amanfo ama monchemon kan ba so ye pam na oba no so odabi asma wo kan anya no kreda o se dabi Aisha wo fa machi asa se dabi senior me fa wachi aya asa grop na mentema wasa atumi asore sa na enka ne kirem sem eloketena ase ahunu se dabi ohu se dabi se dia asem ne kono ne yire no wa fa na chi entinya de obetima gya tumti obon homaden ebowuro no ankasa ni nua bema pani ne dam ena okofa brantan kotokuro tenten gram se yada odi pie ye pe ena ohwe ahya anim na o se ahya asem no beka no kre anase de ogya na agina na o so miwura no kre na mekan asem yi menim ho hwe memfa wati da amen ahya pa mintumi nya sa da miwura ena ohwe na anim na o se dabi ahya wonka no kre ni senti wuti anase wudi ahya se mechira so boa obedi o man krantan so aya sa agro wadwudwu ahye se ha atwitwa ahya akuno age ne nkwa e de afiri atiatifo asase we som ne nkra no ekirem sem asema ne ba ne sa no hwehwema betodwa ekirem sem owura ne din de eye Eric eye adakanu ene ne ho kafo a ne din ede eye Aisha mumu nen wonom ete ekrabopune mantam ahano no mo ye adwuma nanso oni kunu eye Eric ebeka kire Aisha sem bosume enya akwawieye ena afin suburo nya ne ba ne senti yenkwa Bodwaase me bra pani hono mo ne woten ne nkwankwaji yani every Christmas de ne nyina ye Bodwaase ntie kwakwaji yani hono na mokọ ya enam so mato yenchem kese wei ekwakwese na nka ne kyerem se ekese no eye Eric ene ne ho kafo Aisha yi omatumi agwade envinjia baburedu echi ese amekese mukuta mafra mako miensa fefefe pa na mukuta mazesi amekese yi eye Eric adakanu atumi atwe nkante ede aku eye anoane ho kafo age ne nkwa ede every nsem ya na nka ne kyerem se amekese de okopie mo Bodwaase eye police commander aposi for maden etimi ede Eric ekwakwese ekyerem se dabi enema watu no man Ghana so obi fuma na so susu obi afa wachi a yenkunu nyene kwa emfafini semti obakwaso da fiase akofese mpeniwa akogina mra no ne mra ene no ede wi Ghana le ye twa ye ho sema akofa ye dwetande ye ba kasebo no nka ye ne beto aso ede amamo makwantu ohun sam aye medadwen nanso me yensam tronenti menya adaje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's concert na wonom nti ende metimi ba menya brani adaje ekenkan ye investigations about womo ana me hu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonom ewo track records madansi die nie ma menintrel Sunday Sam's concert at the Britia Webi, a beje of visa amount. Say United Kingdom, Canada, Dubai,
Poland, Croatia, na afei kura deɛ Serbia ɛne Greece nso abɛka ho a work permit ɛtɛkyere. Ma menkyerɛ wɔn mo ɛkyere kwan. Sunday Sam's Consult ɛwɔ Ofanko Barrier, Asofan a wɔbɛn Wise Park Hotel ɛwɔ Asofa New Station hɔ nom a. Frɛ number yi 0244 291546. Email address no nso ɛyɛ samuelowusu626@gmail.com. Yɛgye ehudi enti we connect dreams with opportunities. Ɛma ne nyewa dwendwen frɛ wɔnom na nso bedi adanseɛ ɛmpo ase deɛ media. Emamo akwaba afi kasebo no yeto so. Yeto akasebo ne so wɔ ye ni gedie mu dia na kyese oman Ghana ye rapper Samuel Owusu ye na ye friend sa akode abomodi akwaye Snapchat post bi no nam smart memufo ne kase nsema sa akode o tro ye ne wanya de kra ma mo bobo ma adwe ne kire na enya asem keto akra na nsema o tro de to ne say back to Gary Sokins like we never left. Ana timemfo ne kase adenti na waso wuncho se entu wonom insama ucho de ekire se oye amanyosem na ne wuye na acha se oye insensitive pa ye omubuafu ye papa ende obi di kan be chiro se nipa te ne ho ase a ompe obeya sa na obu a ye woma no esoate ana ba ko so de beto de ebeto wo se sa akode oye na atwumiye pa enya de o my Ghana ede wakoma sokra na de wuchuro de enya de yete ase enne we ka ne de na we aka ne de we ka ne de na we aka ne de omu wi ase na afi de omu friend so ye sell out rapper na de nti ana obi a wo man ni mu na pesa onya amanyosem na timi beto se back to Gary Sokins like we never left nti sa akode nsama o de ekoto ye wo Snapchat nde enya de na ehuhia ye kra yo ne se sak wakaka kansem magana fo ni bi adwa on buafukura chaso bia bonadwen e de kire no sa senior man himself Madam for Evans Kwame Danso ofile ne keke yo Ghana yentwa poe ne yemfa ya nimfa nkire mu awa mafoforo so ensem som yenkopie mu e wo Chad na esi ameke sei ukopie wo mo capital town na eye Injimina na nkra betodwa e kire mu sem etuo toto paw dimayaw esu e wa hinkro ni nyina ne sem wono ma mpani ani den ede eye Mahamat eye Debi eye Idris no enipa bi abomutiri mu pose mu kwakoto ede ahye na tena ye honom e ba kwaye nsem na ese mekese no enkani kirem sem enipa mba mutiri mu pom kwakodu sa na maboni we nom etotutuo ni nti emu maako edu nwotwe wonom enyina da etimi ahwe wonom nkwa ma ese mekese eye security person ba konso we prepare wo mepra nom emu edin ye pam na AFP eye reporters no ekirem sem omukomo omade ahunu se omaden ade tanks akodo etimi ade afa ekwan a efa mu saade kopie mu awo Chad mampani na tan ye no omade je tanks ne bebia afa wonyina akirem se dabi ye nchede obi yada omampani na wumpo yeto ade ahya wo so wo Chad na ya wo sem ye pam na nkuhwema hodo abetodwa ekirem sem sani pa wafa omaden etodo kwa share Chad eye wonom presidential complex word mondom wonom eye Boko Haram fo a wonom eye jihadist group ni bi no mba modern se sabi omgokoto e de ahye omampani atenaye e wo Chada eno so kwakwa ya hosem yi pam na enkrata ababetodwa ekirem sem ukopie mu am eye Chad wonom opani pa wono e na hwe wonom aman foforo so enkitahudie ensensem so no ne den e de eye Abdurrahman eye Kulamara e de to ese AFP sentrefo anim sem sana moto na akwaso ne de siam kese de adwobro atimi apa nbobofo mbo mutim pose se makotu e de ahye omampani eye na tenaye ne de o maden etimi achonom dodo no so etimi nam so ahwerom nkwan se amekese na dwobrode enem bibera tomato dimpam na nkrata ba bonten no ekirem sem ukopie mu awa ye land chalk eye landlock eye Chad potem hono mo na sa bia hono mo ne de nyamia nim nukurani wono mu kirem se eno no aban eye Cameroon afi Nigeria ene Niger ahye so na hono mo de atiatefo ne de bia da womba maden etum eto e de hya wono so a enya de na ekonkan yipam na kan kirem sem endo anatwo emla na nonson abapa ho sema de na no metre 745 ene nipa bonfo bo moden etu ede kwa share Chad wo mampeni eye Mahamat eye Debi Idris na tan ya enkokodi na wu a esi amekesei positive na asrafo moden etme kunkum bi achi wo maka so ekokogina mu egomra no wiem na Ghana de se we na wo sire begina na ai omadwuma ka se bo no ye de esi na mom ye nsore ye yenko Facebook so na dwenkyerefo a anasa dwenkyere ade se bi dia ba no yankenka ni nyina da emfa emamom wei every baba Mahama oboase ene otem se Ghana fo ye ni abere pawo ye ni agra kwa ne senti Ghana man peni eye John Dramani Mahama
yi levy wo shebo so betwam twam fama yem betting tax and is twam say fama no bibia ntumi kon kan your pay say ye twen pam when so every Richard I heard with him say good evening to you Pentecost elder takra de twebe wo di shikon kron Nhyiraba Kwadwo Sammy Adwoa Agyei Sikapa DLFM news no chem say your official loud more than say bia no manam ewo DJ Ghanaian na ekese o chem say we o the free great station DLFM anes senior yadase pa yadase nyankopon onchiram we are gonna ni aba won chen de adu so yi sofa asema detre ene se ene enso betodwa ni nyina ne se ndisi mebunu no dodo na ekire mu se yato abawie ne senti o maban na aba insistence ahodo a oba aman ne dia no ye gine nyina ene MP amanyoko no o maban ba ye ne bo wudi na akwatena abanwa so de ye tu wumpo ye betu ajudi be de free wonsem na mu kire mi se MP amanyoko no eba no mu ye bi ni senti omo so aba no omo so be ye bi ateka atipem ene ye bi se Ghana ni aso pra ya pri empo ebi e ye ndisi ni mebunu ebi mpo na enkrata asempo enya adwuma ukotu obi dia free we mpo adwuma a wo pay wo anya bi anje enti Ghana ni ye bi se sa na muntu a abanfoforo ba MPP ni NDC ye eya depa yenton kwaso office ne kumasi ukopie baba yala air sport stadium no opening pa oda stadium na no so makoto ahye ne so opo stadium no free ho every Sunday samanyoko na ba ye je de Ghana ni wo se ho sen hello majo hello mo so Kwadwo ye ne sina na ti say Jamia na so Jamia dom metia papa bojuma so konkomo mi ajan no ya da say yes ye Jamia shirawo yo na me de say omo pamo ni na people ko so be edo mo baba ajan ya mo pamo na so bahama won ti ko fo bi ni yo mo kan so mo ma no ati ti fa ko ma no ko no o ma so ma de pa de mo so ko na chire to ayam ti ade papa akrinka bi o ba to ma no Muhammad ya fa ko TV yo yalla pani son pipi for no ba di ma na bra papa won yi wo ni ka bo kasi so mo to fa no so mo ma na ba yi na di pa what na ki pa bye hello majo ba se o yeja ka be wu de fit konkron droba achim edukro Pentecost eda senior man mo ba so ye ma papa Kristo ya da say amen akura ni atini se we ni e begina hen bra ni mo binum ya bre pass na papa ya ban se Ghana fu kan kwan NDC fu sa ahoma so sebe kan na yi mi se ko so Ghana ya sere NDC fu na enye NDC fu nko se ma hama wini ye Ghana fu kakra MPP kakra na NDC fu kakra ene ye kabum nti ya be ya baako nti ade bia wo ye na papa ne de mra nhyehyai na eje enti won to won buas ni nya ononyafo ya to aba ma no no ya de nyama begu kwan mu ni ese ne fata no obeye otutu won se meka asemu ogbo ni pa bi abiese din na ebinu menti ase but ni edika na ehia pa ne dum se ba beti na so do bi koto fast ama eni ama anyi u ba ye nuanu biase ne ye politics but ye hwe yi kakra bye bye menso medase pa senior hello majo enyo Nhyiraba champion pacho dino bia kasafre frame said kasafi sakono Mr. Set mpacho meyentio Nhyiraba Ghana fo enya botare o na fe na esi onye foforo na ehwe de nyame beye yo me fa ye kra enfe ya adwen ne support internet ni ehwe de nyame be no mo ma no ma nhia enya politics se me party ni me party B party C enfa yanko babia okay mo enfa pabon enta papa nachi ni ehwe de nyame be why ya da say nyankopon onhyira opa hello majo ya jao ba ho fe udi ne babia kasafre mi kasafre asaman man pacho udin mi pacho fe mi comfort asante anti comfort pacho meyentio mi pacho NDC 4 year no emu orem NDC 4 year no emu orem enyo amokwa na to aba no enyo amokwa na to aba no ni ehia ensakraye obo oko ye MPP eso no ni etese yetisem na papa no obetna so enti sana banes obetna so NDC 4 year self womo to mo boase womo ahwe yo mo beti yo ma men so medase pa hello majo
Oh, when Timmy engine so facha me. Also be Timmy Abba aye Jumadi ni 053 40 50199 053 40 50199. Hello Majo. Hello, good evening. Hello, good evening. Senior Pacho, didn't be a Casafre. Pacho, from addiction, because every greatly. Me Pacho, me into you. Some now the two junk, I come and what can I say? Many a costono. Though a Febim and a Febim, so you name me, young Shabby be a Sardian and you're the buy. Yes, I ain't Chemuda, and not be a bit Chemuda. Because I never did hear me. Or Chinamis made the year 2016. Every before we need power to do this. She know the NDC for man, you know, that the big cake, all bonus can a second or that demo. She know the Uncle Busa of last house, men who for the Gina Hobby. Now, because you are born here, everyone, the cast, STCNDC for so, only a Yabua Papo. And Mamma, what demo for your shots here? You be a because I didn't NDC for. Hello, senior. That should be a moment to say, be one should be before Bamusomba baby. Hello, senior. Maybe a initiative in Yankapentia. Namidi Yako Solidia, Mikasa, a Yanasi, and Ya, maybe the means me canessa, Medasi. Menso Medasa pa and Wadintre. I say my yebisane say, MPP abeye biko, and this in so egusu a yebi bisase, enti a ye, Yantonkos was us, I know man your penana. Hello, Majo. Oh, sorry, went to me and you know, so fetch me pa. Hello, Majo. Yeah, Java. Senior, but you may within the Yakasa free. What for coffee, man? Oh, Koiba. Oh, you're papa anyway. Ever come once some way tree, went through. Okay. If I tell me into you. Oh, I deal with course with dear. And you, was in the Ghana Baku, Nipa Baku. Okay. If I casa a different, be a can casa. Yeah. And so a Juma dear won't say, I can penny for number BBC. I buy with Bano Qua. I won't move Jumemuno. I buy for Bano. You need personally that and a warning at the Enye Juma. 90 are saying it and war any other. Okay. As we bar now we crop our Quatakiwe. We call now wrong. And yes, every night be as to cry a console. Wrong. And yes, you. Only I'm in Juma. Yeah, that's it. Hello, Majo. Bro. Sack Tema Community 11, my and you. Sack Tema Community 11. Sammy. Senior. Adwoa we are Ecoso MPP ni NDC. Adwoa bia che say aban bia ba fofra aban bia ye. Adwoa ha dream papa. Say akandifo no e condemn sade we kura no mu twam tinton say wa obey sade no ye chiwa ye do kotum for life. Na ye fancy nyansa say me koji toilet me koji toll booth me koji way office me koji way office ni ekunkum nipa ni etwetwa nipa nam minya say edikanfo no president say odini na si form no condemn because Ghana enye NDC dia enye MPP dia enye nyina ye dia MPP winia Ghana na wini NDC winia Ghana na wini okay nti adenchi na ebitumi di gina mu me koji we na ere yo sak ye da se go point no well made what come obia atwase pa nyame onhira opasa akode hello Majo. Yeah, apome. Ya mi adumo mama. Pacho odi no bia kasa free. Ni pacho 8 million ni me kasa free dodo. E pacho me yenti o. Ni pacho. Die ni me NDC but die ye nkofo no ye de entwa yi. Me pese ye president wo fa emrabi etudwa animunimu ya. Die obi beye ebe adie boni a ya no ncheno ana ti se sanyi bia da obia ma ne nye sa adie ne biemu won to formula ne to wo se we da we si me NDC ni we si me MPP ni me we a sa adie no mpanyi fo no hwe sa adie no enye sa be ti sa wotu ato aso saa ko okay nti ebe ma problem
Sunday madama no timi de ntokwa ba krom ya yenni babi ko yatima mesre se yenkofo no njai sanya ma no fanche MPP ye omubia no fanche NDC so no fanche ne bibi adweplo no bla yadase yadase bebre. Hello majo. Hello boss. Isini ampacho odi na bayo akasafre macho mi di we need Jesus me fefi we ni ba isini amayenti o nta ni omo yo he nye omo boom me wo mo ti toilet anu di toilet room 50 pesos o mo asesa ma me penny sika omo 10,000 Ghana cedi even court ban court no ma akwadi omo bu security for mo nyina aden asa Adwoa mo yo ye no me kase ko ama president na aba no no mo ye o ma ma ehwe bunwen gwa so maje nyame nye na ade sa o nyame onye na ade sa debe a na MPP dia yo mo man na ye timu ye na ye ho debe na MPP ba pa wo de ye omo intinia omo lutu cars ni ade na omo titi ye no enu nti na omo ye sa na aban je pade oh NDC no mo ye dia ye no me kase mo ankasa. That's the way. Meso that's a pa. Hello, Majo. Yeah, Minia. Isinia, we didn't have your casefree. Me Uncle Ben, me feel like be. Uncle Ben Pacho me yentio. Me Pacho, was it? The NDC for and engine 2016 over Krumhana. As a man person beside you. So Krumha one can't share me. You. Now, me Pacho, I bring you or Krumha or Ghana ha. Senior man, what you say? Everybody know a friend and bicycle, you be no real bicycle. Abronye ebedum libi onya basil kwa no de kwafom bra manoto yate yenso yada se pa yada se bebre adwenkyere ne de o se obia te se ehwene no obia e wone de nti se de obia tene de ase no na wa kire na adwen. Hello majo. Good evening ahofe we di na bia ka se free Adwoa Agyei. Oh ma me na oteden Sammy Adwoa me pacho me yame adom me hu ye me yenti we Siana, dear Cosun, as I said, a phenomenon na what say, no, one domina, where Sano, no Cassachero. As I mean, I had done a for mo. Ye num, ye ma, ye are the four, I didn't see, and no moon to me, Cassandra won't call for no. Na yen ya baku. Then I seen it. Adichia ya kame na so the mama on the Kufuado the mama wini ya Kufuado be sere dia no se dia ma no on no kwonto kwa na I didn't know omo yesa omo ndade omo ye ni nyina na mmoa ye Ghana okay nka wo hwe wi afa na nyina ye Ghana nko bia Ghana afani ba bia mo Ghana fo papa na ye Ghana hakura ya bibi basa ye nyenu nyam bia biem adenji na omo pese omo yesa yasemo omo ndade omo ye no matema moa ye mate ya da se bebre se wonso wo ba so atiefo no ye besere mo ye mere nti ye de sofa no ebesi aha no musem kasebwe musemufo ye maze mebe entry esemu edema yen Kofitera and afinso DJ Omalion joint operation de ekopie mu e Facebook and abẹ fonten ahodo ni nyina so makasebwe wunya bi etimi ehwe ye na adwempa hene odi asempa de second say live senior ya dase pa enanu mienu nso ayesi peteprem de kasebwe so manumre no edi ameje so aye takra de kodwokuru mu twa be wudi hikonkrom Nhyiraba Kwadwo Sammy bi miniminu aba Adwoa Agyei Sikapa. Yes, sorry, so you be who say weekends na ya wuram tu beti ni bi say. Hey, also one monty. Ya kwei na ya du eja. DJ Hitman na wabei. Obeti awusu efiri say nyuma wa hye ode ba no. Emu ode de sese bia no manam. You send me by DLFM today.